Kiharo kia Moi thiini wa kaunti ya Embu gitumagirwa ni athaki a mavenya makivarira macindano ri makivururi na nja ya vururi. Guku no ku timu cia Tusker, KCB na AFC Leopards cikitie mavoya ma kwenda gutumagira kivaro giki thiini wa mevarire mao, no a timu icio ni ciatere mwivoko wa guthakagira kuo ni undu wa thirikari ya kaunti ya Embu kuigucia gukithondeka. Waaki wa kivaro giki wambiririe mwaka wa 2013, no waaki ucio no ambire kurungama gwa kavinda no undu wa mbokaniro gatagatiri ka mbunge ya kaunti na mwana wa thirikari kuria gitumi kimwe kia ma MCAs kwenda kuruta wathanire gavana Martin Nyaga wa Mbora kiari ripoti ya ungumana wa shilingi milioni 50 iria ciatengeretwo kivaro giki. Situation hapa hata hatuna mahali ya kuchezea mpira, kiwanja ni moja na inasomewa budget karibu ya 50 million kila wakisoma budget yao, na hata hatuelewi, wanatuficha. Kuma gwa korona mututho kwa murimo wa COVID-19, gavana wa Mbora no athanire biashara ya muguka ikagiro kivaro giki nigu aruti biashara mavate kuthingata watho wa ministry ya ugima wa mwiri wa kureka gukuvaniriria makiruta wonjoria wao, niguo wanamira ano mamenyerere utheru na niguo matigakorwo mai crowded vandu vamwe undu wa mirimu yo. Koguo andu amira kuruta kamuketha kuma Roma gakura mai kuria stadium na wanathengia kuvewa kanya ga kurutira biashara yao kuu. Aruti biashara aya matikoretwo makithingata mitaratara ya ugima wa mwiri kwigitira kumana na COVID-19. Undu uyu riu utumite atengeri na athaki a mithako ingi kuremwa ni gwika mevarire mao kivaruri kiu uria kuvatie. County government yetu icereri andu a mira tondu mira ni cash crop yetu na ni irakuria andu etu a Embu mavirirwe vandu avavega tigava kivaro mavirirwe vandu vengi tavara matura kamuketha vareva thondeketwe vareva ageni a gitio riu varatumirwa kurugira irio cia kwenderia aruti biashara a muguka aria mekinyagia kivaro riku kwambiriria thaa 9 cia kivwai nginyagia utuku wa thaa 2. Arungamiriri a mithako ngurani thiini wa kaunti ya Embu marauga wanathengia kaunti iyo gutumira makiria ma shilingi milioni 300 uthondekire wa kivaro kiu matirona umithi wa mbeca icio na thirikari nene ivati gugioca na gukithondeka. Mbia iria tumikite kuthondeka kivaro giki kuringana na ripoti yo matwiraga ti wothe. Ungithi kuroria ivaro cia ta kia Machakos, kivaro ta kia Kinoru Stadium guku kamirere nderuo guo. National government yetu intervene yoketu okoe yose kivaro etu thondekire kivaro tondu riu ivaro ya singeta ta twathicuka Kirubia Stadium nigose ni national government, Meru nigose ni national government, kotwe mbuge tugitigirirĩtwe ku. Beũ mbithi aria mandikithĩtwo mũvangori wa kazi mtaani nio maratethereria kutheria kivaro giki. Kilomita 42 kuma kivaro kia Moi Embu turakora waki wa kivaro gia Kirubia chuka thiini wa kaunti ya Thirikari no urathie na mbere. Kambuni ya Todd Civil Engineering nio ivetwe kandarathi ya mwigano wa shilingi milioni 247 kuthondeka kivaro kiu kiria kiratanyo gukoragwa na eroreri a mithako 4,500. Dayas ya VIP yo ni thiru na irakuwa capacity ya 1500 no ni turatanya gwaka ingi mwena uria at least andu aria mariko maikarite thi megukinya 4,000. Waki wa kivaro giki ni wa mwanya gukiringithanagwo na ivaro ciingi cia maturari ni undu gigakora gigia gikiro gia kimavururi na gukinyagia riu waki ucio urikite na gicunje kia 85 varigana. Kina ngurani nene muno na iharo icingi cia gukumacindani ni undu tariu no ngorora mitaro ino twenjete guku kina sprinkler iria cia gucomboka na thi, arafu tuge uhoro wa athaki mayo na maoka guthaka no mari thambagira guku na ugorora measurement ciake ni standard ndungirigithania na iharo icingi cia na guku icagi-ini. Ha athaki a mahenya ri acio no marumbuitie thiini wa project ino ni undu tariu turamathondekera na turekera lamina na turamaka kiria laini ciao ciothe. Gukinyagia muthiari wa mweri wa 9 mwaka uyu nirio waki ucio uratanyo kuthira wana kwaga wagi wa mbeca niguo wacerithirie mwene kandarathi kurikia wira wake. Contract ino yari ya kuma mweri wa 2017 February no twatanya kurikia 2017 August no ni undu wa funding ya mbeca kuma kuri national government icio hau niho challenges cia mbia kuingira tukiamba tukirugamia.
kurika gwa kivaro giki bari mieri 3 yukite na kivaro kia Moi Stadium Embu gukora gitanarika vuva wa miaka 7 mivituku ni undu wikirite kiuria uria thirikari cia kaunti cikoretwo cigitumira mbeca cia mwingi bari tavarira ngurani. Inoro TV kuma kivaro gia Kirubia kaunti ya Thirikari, mbeta kwa Peter Mungai.